Shubor nagaslem jong unongsan hima. Là lom kelang Merang. lom kelang merang senang nang siap ngawan berwe namar nga siu kan mau ya iba arden Kicip pi ina ai bareng dekat ngan. Mana bayar tu pi? nga yo i ha mobile tang ba tang chui i mobile de nga so i nga so kan mau nga so san Oh tak ada pi. nga kam siam jonga kam sok keng te nga kloi ban wan dah hang ne Man kasngi pile ayu man kasngi. nga tre lang kha Man tasngi pim lek. tas ni de kan mau i iba arden nga wan dah hang ne keng Bermana batre talang kajung pim ta tuan sini. tas ni tengah no Oh gila. lada kat ba i bet blay ba arden ne kum no penyaj blay kum noi ba arden lada idang sa kum ne hak ngadang wan ngawan lawan kelil tinggi lok kejar ma ngawan lawan merwe ngal kwa wan ngong bu blay ya lambe ya jaka bangamut bangatmu ne kasarkar kam snow senai bardan namar ka penyaj kibor perthai kam tip di kaburam blay an blay ken to chulang le he chulang le kraw de lada tip yu blay kedai kat le kedai ban perkhat kedai ban Ngap. Terus kami tinggal bardan. kedai ban pedang ke jing dawa bardan Cuman sini kalong kadai nak kata tahu lain imo bro katu bisni minta apa sini minta ba kecil siapkan tu paten ni sekretariat ni sekombelung bangin supaya tang na yin tengi kuat kan wan saksi dalam cuma ban yo ban ai play ban ai sih ya ibadah baik nonton segmen harus kata hang ya boy cuman jumnya ini te gede ba cuman kesan di ibadah namar ba ni kun samla isu kemen si gede ba ya yang menilai dari ibadah na bantajungi namar ni ibadah di done ke jimut ke basisur sidur ke tahir misalnya sekami di mah katus ni lasha ni adu pas ni sarkar kapadan kecubab ai long kalong kayak gitu bas ngolingok sengiru tingiru inum tray isur ban tray ta bari si ngi la suka bin wan sini ban sanran nabi nomor balik ngom ta nim la sha kamen sim man syu ye lepat dah dah cepat nak yang keconga ya ka sarkar tolong ba ni pajak dai ta mangangi pajak baro jong kari berkecaj berdiri berpawai kuat ya kata jing penkelano ya ka service polisi iba kadon sipun kecil nak minta kejung di kena di badang kulit di nak tahu baka jia kumne ki kena kulit kidon ya sipun kata kajing du masih mene kajing du permen teng apa kulit gila dan kita ketan kebahaya Nang ada na tatay mo surut na po no kana. Iwan marweh na iwan. Ngiyawan ngiyapon itorok. Nga bat mangilang mo tumki rew ba jo tatay mo surut. Iwan na kini kapor ban ay mansim ban kersan. Nam ta kani ka jingeki jong maadan nam ta ban penhala ni penbait no ay kani ka reserve policy. Nakaliang jongi hiti kalong ban simkhiya no ay kani perta. But lakum loro nginay apsu lasai lani lasam tayo ray kani kasi kani kapor pabyang tamban khatno sa gamit niya kan namta man penbait no ya kani ka reservation policy ban penpau ya kata kecil klik namta kani ka reservation policy ka ba uba dan layaki la kumba khasni ai menta te niwan berkerjaan bah ni daburu ka cepat bah ya kene ka sarkar MDA menta bah snow bah ban sosun elam aba ya kene ka jing syathan bah wat mangi ki pai baru bila snow snai ya
kum unong yalam jong ka seng parti VPP la sesna itu kata bola syatkan banyo bat pasni te yuan ang ne kersan bat pauru ba ya kene ka sokar MDA tu mentah bahkan penbaik na proyek kene ka reservation policy bahkan